لێرە ماڵە هونەرمەندێکی کوردە لە عەفرینە ji destê şer û dagirkeriyê dinale. Cuma Abdurrahman yek ji wan Kurdan e ku wî Efrîn li cih nehiştiye û tevî hemû zor û zehmetiyan ev di nav van kavilên bermayî ya êrişên li ser Efrînê de dijî. Cuma Abdurrahman hunermendek e ku wî av ji kaniya hunera Efrînê vexwariye. از نویم جماعه جماعه عبدالرحمن مرعی از خلفه آدی که ما آدی نجار هنرمند و دنگ بیجه منطقه عفرینه و کرد آقای برمت لالا به قربان گرت ممی زینم به شهید چالا و کربلا بگرت ممی زینم Cuma Abdurrahman ku gelek caran ev bûye mêvanê dîvanên qedirgiran niha li ber deriyê xaniyê xwe yê bûye kavil û vêran distire û behsa dijwariya jiyana xwe û Efrîniyan dike. مولی ما قذف بگه و هم فتلین هاتن جتنا هم غیری دفداری دارنن و هم دفر دارنشتن و جیانه ما هانکیه جیانه ما گلکی نخوشه یعنی گلکی و از جی فنی کلکی خو گیزانم و هین بلکی جه بهتر جی از زانم تشتن مش فنان دنگرتنه فنان هنرمند و دنگ بجد منطقه عفرینه Cuma Abdurrahman ne tenê strana dibêje ji ber ku ew zêdetir weke westeyê çêkirina temboran têzanîn. Heman demê temborên kevin û têkçûyî jî li ser destê wî nû dibin. تنبورا چه دکم تنبورا که چخو خرابه بس چه دکم عجار دکم و تنبورا جام خواجه عجار چه دکم هون نو یعنی تشتی نو چه دکم تنبور نو پردا گریدم شکیبه تسلیح دکم ببا ده پارچه دکم پارچاک به هفت دخم و چه دکم Li gorî rapora xistina mafê Mirwaniya Efrînê piştî ku Efrîn kete bin destê hêzên Tirkiye û çekdaran ji ser opozisyona Sûriyê di gel gelek sazî û dezgehan heman demê hejmareke navendên çandê huneriyên Kurdan jî hatine girtin. Şevket Erkî, Rûdaya Ankara.